Bamwe muri abo banyapolitike bakuru n'abayobozi mu nzego nkuru za leta n'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi, hari abandi baturuka mu mitwe ya politike yamaze kwifatanya na RPF Inkotanyi mu gutanga umukandida umwe. Ariko muri abo banyapolitike n'abayobozi mu nzego nkuru za leta hari abadafite imitwe ya politike babarizwamo. Urugero ni Bernard Makuza, perezida wa Sena y'u Rwanda, nta mutwe wa politike abarizwamo, ariko yumvikanye asaba ko umukandida wa FPR Inkotanyi yazanongera agatorwa na nyuma y'imyaka 7 arimo kwiyamamariza kuri ubu. Ndareba kandi nzi ko ibyo mvuga bisangiye na benshi, niba atari bose. Iyi myaka 7 iri imbere twayitangiye kabaye, turanyuramo nk'uko mwabivuze, kuko tubafite mukaba mudufite, ariko muri bwa bwisanzure turareba n'indi irenze, myinshi, tunahereye kuri ya yindi 5 inshuro 2 twashyize mu itegeko nshinga. Nyabuneka ho. Madamu Donatella Mukabarisa akuriye ishyaka PL naryo ryamaze gutanga Paul Kagame nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Nawe yumvikanye asaba abaturage gutora Paul Kagame. Nagira ngo rero rwose nsabe abayoboke b'ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu, nsaba abanyarwanda bose n'indi mitwe ya politike n'abatari mu mitwe ya politike, ku itariki ya 4 muzagende mwese mutore Paul Kagame. Paul Kagame oye! Abaminisitiri batandukanye, abagize inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite, abayobozi b'intara zitandukanye nabo bumvikanye babwira abaturage impamvu zikomeye zatuma batora Paul Kagame. Nta muntu wari uzi ko hari umuntu wakubita abazungu. Ahantu abazungu baraje barakambika, tukajya tugira ngo ntibazahava. Noneho kuko mutigeze murasa, mwahageze n'igitinyiro bakiruka, twamaze igihe kinini dutegereje ko bazagaruka. Abantu bakajya bata abazungu bazaza. Abantu bari hakurya hano kwijwi bati tuzagaruka, ndetse n'abazungu bazaza. Kugeza ubwo bizwi neza ko mu murenge wa Kagano hano iwacu nge mvuka, umuntu wari brigade ya komine yahungiye kwijwi hashize iminsi mike, murumuna we amusangayo n'iwacu Nyakabingo mu kagari kamwe. Amusanzeyo brigade abona murumuna we azazanye amabati, yatesa amabati, ati naya yanzu yawe. Inzu ya brigade barayisakambura bamusangisha amabati kwijwi, babura uko bayagarura. Ngira ngo mutaza gutanga amabati n'ubu ngubu ntabwo byari gukunda. Muzatora nde? Uyu munsi u Rwanda rukaba rukundwa n'amahanga, rugakundwa na benshi, abatarukunda bakarutinya. Uwo niwo mvuga. Aba banyapolitike bakuru n'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu bashyigikiye Paul Kagame bariyongera ku baturage batari bake nabo bagaragaza ko bashyigikiye Paul Kagame. Hari abasanga yari indi mpamvu ikomeye ishobora gutuma Paul Kagame ahabwa amahirwe ugereranije n'abandi bakandida bahanganye nawe.